ji Washingtonê ji stüdyoyên dengê Amerîka dem baş. Em ê dîsa bername Kurdvizyonê yê hefteyê de çendîn raporda bîne pêşve û temaşevanên hêja di destpêka bername de em wekî dengê Amerîka roja waya Newrozê pîroz dikin. Temaşevanên hêja dem baş û Newroza we pîroz be. Divan rojan de ku bi hezaran kes Newrozê pîroz dikin û wan pîrozbahiyan wek qada referandumê pêk dînin. Di hemen demê de pêwendiyên Tirkiyeyên req û aloz li gel Ewropa jî berdewam bikir. هردم نوروسیه بوی سنبولکی برخودان و لطبای حریم کردان لی ترکیه و لی استانبول آهنگ نوروزی هاتنه گران. دوی ساله دا وکو هر ساله کابوری گل و ریبرین سیاسی به هفرا در فجر دست ندان پیام و بیر و بوچون خوین سیاسی دیار بکن. دا آهنگاوی ساله دا دو پیام هبول یک دجی ریفراندوما گهاتنا سیستم پریوه برناولات و یا دوی بو آشتیه بو. اوان آشتی کریه قربان بو هلبجارتنان اوان آشتی کریه قربان بو هلبجارتنان اوان آشتی کریه قربانیا پیش روجا خو او پست و اوفیسین خو به دهان هزاران کس سرارای آستنگن اولهیه به آلایان رنگا و رنگ لقادا آماده بون که زور جوان آلایان پیوان نه لسرنویسی بو وکو رد کرنا ریفراندوما 16 مهابت بو برفرح کرنا ده صلاتا سر کمار ترکیه لدم آلین اپوزیسیونا ترکی و جوانا هدپه یا آلیگرا کردان بگف لسر دیموکراسی ولاد دبیند. بو ریفراندوم یعنی اوه سیلی سپرمش بکه اف خلقه کرد بارش دخوازه، ایسانتی دخوازه، مافی ایسانتی دخوازه، دموکراسی دخوازه، مرنا ایسانا نخوازه. پرسا ریفراندوم نبتنه بالا خوکشای لسر روشا نافخویا ترکیه لیبویا اگر بو گرجی و تنگجه دگل چندین ولاتن اوروپا. کار بدستن اوروپا دبیجن تبلیبونا ترکیه دناب جواکا اوروپا دا دوری راستیه اگر ترکیه لدمکی نزیک سیاستا خو نگهره. سرکومار ترکیه چه در فجر دست ندان هیرش بسر ولاتن اوروپا نکد. دگوتاره که دال روژا دارستان جهانی گف کرن و گوت اگر یک لتبخت لبخه. Bu Avrupa 2. Dünya Savaşı öncesinin ev Avrupa'ya Avrupa necat perest û faşîst e her ji berî şerê cîhaniyê duyem ve ev Avrupa'ya tuşî Türkfobya û İslamofobya bûye. Avrupa hêvî dikir şerê daxuyaniyan bi dawî bêt lê eger dewam biket ew bêdeng nabin. Was wir aber nicht wollen ist, dass Konflikte Ez hêvî dikim ev tengeje bi dawî bêt. Ez bawer dikim ew dê Tirkiya berev cudakirinê bibet. Tiştê ez hejandim behsî jorên gazê kirî û ez pisyarî ji xwe dikim erê çi xirabtir heye Almanya pêgûna hevar biket êdî em nikarin bêdeng bîn. سرکومار ترکیه آلمانیا پتر جه هر ولاتک دی کری آرمان ورخنکا تند لوی هفته دا لگرت و لحفاتنا کردان یاروجا شنبیا بوری لالمانیا شرمزار کرد کو شارزا باور دکن ترکیه برو پاش دچه. ترکیه لدما مهک دا رفراندوما مزن هیا. سرک اردوغان دخوازد دسلاتا خو مزن تر بکد. اوه ایک جه آلوزیایه. جبله تندو تیجیان دگل کردان و اوه ترکیه پاش وده به. ترکیه هر جه سال 2005 دانستاندنین اندامبونا ایکتیا اوروپا پیک دیند. لی دگل لاواز کرنا بنماین دیموکراسیه لی ترکیه و تاوانبار کرنا اوروپا بنجات پرستیه و هیا اف آلوزیه تنه بداوی نئین و اندامبونا ترکیه دی ایکتیا اوروپا دا هر گیرو ببد. خالد فتاح دنگ امریکا. هێزا YPG karê bike hem piştgiriya Amerîka hem jî ya Rusyayê li şerê dijî Daeş de bisîne û YPG îddia kirî bû ku wan rêkeftinekî bi Rusya re ji bo avakirina navendek leşkerê li Efrînê îmzakirîne lê ev ji aliya Rusya ve natiya piştrastikirin. Li aliyên dînê hêza peşmerge ji dijî Daeşê gelek pêşveçûn derxistîne û gelek pisporên siyasî jî dibêje ev serfiraziyên hêzên peşmerge Herêmê Kurdistanê nêzê serxabûnê dike. YPG راگهاند که ریکفتنک دناور وان و روسیه ده دربار آواکرنا ناوند که لشکری لعفرین هاتی امضا کرن. آلی روسیا و رد که. لی شیروکیا زینب خواهد بجه روسیا هزا هر گرنگ لحرمه. او دکارن دگل کردان باخون، دکارن دگل اسد باخون و او دکارن پیمانا گریدن. ده همان دمده امریکا جد شر دیجی داعش ده پشگیری دادن YPG. و هزا کردا به شر سوریه ده کاری با آلیگریه ج امریکا و روسیا بستینه. و وها خویا دیگه که گوه نای داین جبو داخازن ترکیه.
از باور دکم هفرکی دنابرا ترکیه و کردان چه ببد که دیجی تبایا کارمه بوجنابنا داعش و در کرنا وان جرقه اری اف سیناریو جه نراحتیه از دیدگهم بر سروکی کمیته ام هول دادن کرداره که بکن رگیریه لبویه رکوها چه بید هر وها شروان کردا دناور هزا عراق و ملشین شیاده در ازگارکینا موصلی ده جه گرتینه gelek alî li vê derê bin û di rizgarkirina herêmê de cê bigirin. Lewma ew jî bixwazin di paşerojê herêmê de xudan gotin bin û em dê şerekî siyasî bibînin. هرم کردستان هاش هن پیفچون د پیشروج ده هنه. ام دکارن شر ملیتان شیعی بکن ده پاشروجی ده گرتی گفتگو ببغدایره تنبه ملیتان شیعی بله دوی براستی های مجمعه به دی گوتن کو سرفرازی کردال عراق دست خسینه وان نیز سرخوابونه دیکه. او به تمامی نزلاله که او بر به سرخوابونه که درست و دچن آن او تنه جبو گرکرنا مورال نتوپرستین کرده لدور ریوبریه که براستی جی کار دیکه. سروک امریکا دونالد ترامپ روزا دوشمی میوانداری سروک وزیر عراق کرد. او پسپورین سیاسی ده بجا احتمال مازنه کو امریکا داخواز سرخوابونه کرده وک زیدبونه پرسگیره کن او آلوزیا دمینه. وزیرین دروین کوالیسیون دیجی داعش د کنفرانس کل واشنگتن ده کومبون او هفکار ما صالح دمی جرجه د کنفرانس ده آماده بو. صالح تو خیراتی صالح تو دنگمت بهیسی؟ بله دنگت تمن کی فرمو. بله صالح د کنفرانس ده بابتن سرکه چی نگلا؟ بله که آرام وقت زانی او کومبون او یا کوالیسیون نابنتویا دجی داعش یک و 68 ولات جهانی تدا بشتار دبن گرینگیا و کومبون ایرو ل واشنگتن پایتخت ل وزارت دروا او کو یکم جار همی اندام و کوالسیون ل آماده دبن کومبون بری نزدیک 2 ساعت 10 بیانی به دما واشنگتن پایتخت د سپیکر گلک خالان رونی ددن سرگلک خالان د سپیکر نه د وکرنا دانشتنا یکم دا وزیر در و رکس تلسون بحثا گرینگیا تکبرنا داعش برو بحثا گرینگیا کو افولاتانا ولاتن کوالسیون نافنتوی با وکیل جدی لسر عرضه بشدار بند تکبرنا داعش دا پشتیوی وزیر سروک وزیر عراقی حیدر عبادی اخفتنک پیشکش کرو بحثا ویا کیکر هرویشی جالی خدا تشته گرینگ د کومبونه دا او کو و گلک خالن گرینگن کو راسی پیوستی خلکل و در به هیک و بین گفتگو کردن کومبونه بری 2 ساعت و نیوان دست بکر لدرجه روزه بردوام آنها د وینا و د وقت کوز ورد اخوم دا همی وزیر رابون سر پودیوم لسر شانوگه و وینه کی به را بگیرن د وینا و دا وینه کی به را دگیرن نها و پشترا و درباسی کومبونه کی ببن بله صالح اف کنفرانس هات کار گهورتنی چا بینه هول گلا اتکاری پرسه خود دوباره بکی که آرام اف کنفرانس سال وزارت درب امریکا چه بوی کار گهورتنین چه بینه هولی دشار دجی داعش ده براستی یعنی پیوسته کو بهتر آگاهاندن کو گلک خالن گیرینگ دوی کومبونه دوی بین گفتگو کردن او یا یکم خالا یکم او پشتگیری لشکری دجی داعش جالی امریکا و ولاتن و کوالسیون دا یادن نهشتنا شروان بیانی کو بچن جوالاتن در و بچن تبلی داعش بن لسوریه و عراق یا سیم تکبرنا جدرن داعشین دارایی یا چارم سقامگیری هرم رزگاربوی و ین کو به رزگار کردن ام دزانن لبان هرمان هین نقص سقامگیری هيا اب هرم ناتی رزگار کردن دست داعش خلک سیویل وان دران نکاره وگرن هرم خوش بروي د پیوست کو سقامگیری لوان هرمان هبه خالک دنه گرینگ روشا مروواهی وان ولاتان دبه وان خلک سیویل دبه بیت پاراستن دبه پیدوین جیان جوان را بین دابین کرن اف همیتن گفتگو کرن خالک دنه گرینگ جی اوجی شر لدجی پروپاگاندا داعش زانید شر خدا گلک پروپاگاندا بکاردانی گلک خلک سیویل و شروان بیانی بکاردانی جاب کومبون و گلک خبان خالان و گلک خالد جیرونی بدسر بله هفکار ما صالح دمیجه ج کنفرانس طیبت لوزارت در به امریکا ما گاتارتین گلک سپاس Cecdeki, koli kurde ve
تماشاوان دلال د نوروز آمده ده وک هر سال ای سال جی به ده هزاران کس لقادا نوروز کمبون و سرسال خواه پیروز کرن. نوچه گهانمه خجان فرقین او راپورت تایبت آماده کریه. نوروزا آمده ای سال در روشا آورته ده هات پیروز کرن. گلک قدخه و آستان کرن چه بون. پولیسان نیشتن که خلق آلین کس که سور و زر تیخن میدانه. کنترل پر زده بولیدی ساجی به دهان هزار کس بشتار نوروزا آمده بون. گلی آمده مرحبا گلی کردستانی سلام ریچار عالی ولاد ايش فرقي نتيم امجبي بارشياتنا ولا زنا خوشمجي اما جبو خاطري بارشيم قلت يزبن مجي زي هرمينا بروزي مجبونا خاطري بارشيم تين بس ايدي في كشتني في قتل يامي بس جوشا جوانا جی زیده بو اول میدانه به صدان کس گووندن نوروزه گرتن. د نوروزه دا پیامن هفسروکین هده پیشی هاتن خواندن وکی کتزانین کامپینا رفراندوم AHDP لدجی گوهرتنا دستوره و پیامن سیاستوانان جی زیده تر سر رفراندومه بو. اوی اتفاق جبونا کبلی ابنا جبونا كيف AKP MHP جهراتي وانا صوص دانا هفدو اف صوص وانجي ام تبينين كو لسان كشتنا كرداي نهال باجان كردستاني ام اوبراسيون كيف نافي سي هلالا دستيكري ونكارن كردان مقاديرين ونكارن سي كردان بريخدينين جبانا بزبرن سیاستوان کرد احمد ترکشی جگل آمد را آخوی اوش بشتران خواست که تالان و ورانی الباجار کردان کشتنا بسدان کردان نیش بیر کرن و در رفراندوم دا کرد دنگ ناب کاربینن. بحزار جانا بدون جان لبرجوش هوا بزا خود التينن هم بخيراتن سرشافاراتن عم بزانن چقاسر مزاران سرفیگلی تجاریزی سر خلبر ظلمین توان دونن ایروشی عم دبینن ظلمک زور لسرگلی کردایه لعم دبینن قادا نوروزه قادا آمده بجوش هوا ببر خدا هوا دنگی خواه دگینن حمود دنیاه سرسرا سرچهوا جوش هوا سرسرا سرچهوا بر خدا هوا عثمان بایدمیرجی نوروز 2013 به بیر آنی او گوت حکومت فرسنده دیروکی آجبو آشتی قربان هلبجارت نگر. هزار سلام لکوبانه هزار سلام لسلیمانه بزخت و زوره بکم کجیه بفاشیزمه ev gelin serbilend ev gelin brumet bu kasi miskale zerre şunva gav naveti o şunva gav naveji maşallah rahma khudara maşallah rahma khudara ve carek din qada nevroze tijekir ve carek din للنرخي خو خويدر كتن ونجارك دن لبيش الرجا قال لي خو خويدر كتن خدیجان فرقین تنگ امریکا آمد. تماشاوان دلال نهال استودیو میوانی کی مهیه کجا استانبول هاتیه هنرمند نودار یکورد علی geçimli کو جبو چند برنامه نوروزه لامریکایه علی جات تو بخیراتی برنامه کرد بیزیان و دنگ امریکا دسردا نوروزا پیروز به نوروزا همی کلمه پیروز بس تا نوروزا راپورتا نوچگاهانم بل آمده بیس سردا نوروزا آمده او پیروز باهیندن جه امریکا جه واشنگتن چه بخویا بو يعني من ام gelek dil xoş bun gelek ke xoş bun ji amedî geleme amedî birastî jî bersivekê xurt ji bo êrişî bersivekê xurt dan birastî jî Nevruz yani coşa Nevruz îsal jî wekê daxwaza Kurda berdewam kir yani
چیه دخوازه کرده دبی از ام وی ولاتی وکی آشتیه وکی آزادی ام دخوازم بیجین وکی وی بیجین او برسوی کی خورد بو جبر وی از گلمی آمده پیروز دکم و هر دوری جی استانبول جی گلکی مزم بیه هر دوری کردستان جی برست گلکی نوروز کی بجوش در باز بیه سلاف hem Slav dişinin hem jî pîroz dikin. Li Tirkiye li alî hinek derdora be bendewarî hebû ku beşdarbûn ve kem be. Li ser vê keçi dibêjî? Yani daxwaziya çapamenî Tirkiye wisa bû. Yani wisa jî daxwaniyek dan ama ne rast derket ku ew ne rastî bû. Çünkü politikaya wan ser dereviye derbas be. Ji ber wê yani Kurd êdîne Kurdekî çawa bêjim yani bêxeberin her tiştê dizanin êdî internet heye Facebook vekî Twitter heye ji ber wê temaşe dike her tiştê dizane yani ev bersivik yani hemî dünya jî dît ku ev xepandin bû ji ber wê yani ev jî wisa ez ê bêjim yani xepandinêk bû yani. Em vegerin ser Newroza Amerîka şewa şemiyê tu New Yorkê beşdarî li Newroza New Yorkê kir. De ev pirozbahî çawa dît û dîsa piştî nehat li Washingtonê piştî be derez bawer dikim tu diçî Chicago Ohio ve çawa be hinek de zaxin rewşa Amerîka ji me re bike pirozbahiyên Amerîka. Çi cudahî fark hene? Yani tabii yani ne vek velatiye çünkü ji Amerika geleme zede tiniye ji ber wê jî lê yani çıxas Kurdistanê bicoş derbas be wê derê jî bicoşî derbas be hîn jî Kurd birastî girêdanê koka xwe ye yani çıxas dur herin jî heta Avustralyayê herin jî ev koka xwe bernadin ji ber wê jî girêdanê welatê xwe ne yani wê de çi derdikeve yani ji kuva bibe ev çandê xwe hunerê xwe bi hêstên coşê xwe cuda naçin ji ber wê jî ji vê derê jî Washington bibare New Yorkê jî bi coşekê derxistin. Tevî ku dünya sar bû berf hebû fırtına hebû dîsa jî salon dagirtî bû. Erê rast e. Yani çünkü dixwaze yani em ez jî li İstanbul ettim ne wekî Kurdistanê ama İstanbul ettim ama dixwazin yani hem welatiyê xwe bibînin çünkü hêst e hêvî ye bîra dikin jî ji ber wê vê fikr û vê ermencê jî hatin ji ber wê hem jî Newrozê jî bi coşî derbas kirin. Başa deman pêşame de xebatên tên çi rengî hunerî hene me gelek carat te wekî kom da dîtiye nav koma agrejiyan da le wekî alî geçimlî te çi proje hene ji bo rojên pêşame. Yani ev koma me bela bû ji ber wê jî me koma xwe agrejiyanê xilas kirin lê êdî wekî hunermendekî Kurd yani me albûmê agrejiyana de çar hep CD albûmê derxist. Vê gajê albûmekî haziriyê dikim ji ber wê pêşe rojê ev zelal dibe çünkü yani em dibêjin em hazirin birastî jî derxistina albûma salekî derbas be dûre derdixînin hem xebatan em gelekî konseran diçin hem jî rewşa Tirkiye jî em ê dibînin ji ber wê jî dereng dibîne yani ez albûmê hazirim ama yani nikarim bêjim ev rojê albûmê em ê derxînin. Baş em jî gelek spasiyê te dikin ku tu hatî bûyî mêvanê me û em ji çaverene ku berhemetê nû jî bibînin gelek spas rermend alî geçimli. Sağ ol her bir şey. Teveşevan deral li İstanbulê jî pîrozbahiya Newrozê hebû û nûçegehana me Zozan Yaşar jî li qadê bû.
Tiştî destûra walîtiyan li 25 bajaran Newroz di heman demê de bi coşekê mezin hate pîrozkirin. Newroza Stenbolê jî li qada Kartalê ku çend saet beriya 21 adarê walîtiya Stenbolê destûr da bi hişyara em ê teqez bi ser kevin hat pîrozkirin. Nevroza gelê Kurd a. Gerek gelê Kurd bibe Nevrozê levhatin tê, aşîtî tê, biratî tê. Em nel qarşê ti insanîna. Em Nevroza gelê bindest a. Nevrozê pîroz dikim gelê me ra. Serxwazî dixwazim bitirê gelê me ra. Her wiha sala par walîtiya Stenbolê destûr nedabû û di hewldana pîrozbahiyê de bi dehan kes hatibûn binçavkirin. Îsal Newroz di rewşa awarte de hate pîrozkirin û beşservanên Newrozê bi pankartên ji guhertina qanûna bingehîn re na li qadan hatin gelhev. Ji yek nedewiyê re, ji yek siyasetê re, ji qetilkirin û komkujiyê re. Hevseroka navenda HDP-ya Stenbolê Esengül Demir peyama hevserokên Partiya Demokratîk a Gelan Figen Yüksek da û Selahattin Demirtaş ku ji girtîgehê li ser pîrozbahiya Newrozê şand xwend. Özgürlük arayışından asla vazgeçmeden barış mücadelemizi sürdüreceğiz. Wê di nameya hevserokên HDP de anî ziman û got em ê dev ji siyaseta demokratîk û lêgerîna azadiyê bernedin û têkoşîna xwe ya azadiyê bidomînin. Li hember zilmê em ê serî netewînin û em ê teqez bi ser kevin. Xortekî Kobanê jî nameyek li ser Newrozê xwend. Navê te Newroz e, Abdullah ye, warê filing û şêre ye. Newroz her dere ye. Berxwedana her devê erkê wed parastiye. Çek û rex li mila ye. Qalanê wê pir buha ye. Hevkarê hevserokê HDP Sezai Temelli ji dengê Amerîkayê re diyar kir ku ew Newrozê dibin zulm û zordariyê de û rewşa awarte de pîroz dikin. Wî got li ser hemû kiryarên rejîma serdest îro gelê me li qadan e û Newrozê pîroz dikin û em hêvî dikin ku hevserok û parlamenterê me bêne berdan. Her wiha Newroza Stenbolê bi govend û stranan bidawî bû. Zozan Yaşar, dengê Amerîka, Stenbol. Cejna Newrozê li Rojavayê Kurdistanê jî hatiye pîrozkirin û bi hezaran kes li Kobaniyê hatin bahev û ev roja taybet bi govendan pîrozkirin. Ji metirsiya aloziyan û çalakiyên xwekujî Newroza 2017 li Kobanê dibin parastineke girs da ji aliyê esayîşê û hêzên ewlekariyê ve hat li darxistin. Wekî her sal bi hezaran xelkê Kobanê li ser kaşê miştenûr cejna Newrozê pîroz kirin. Şahiya Newrozê bi pêxistina agirê Newrozê dest pê kir û bi dîlan û stranên Kurdî komên çand û hunerî xwe pêşkeş kirin. Herwiha endamên rêveberiya Xuser û şervanên YPG û YPJ beşdarî şahiya Newrozê bûn. Xelkê Kobanê bi vê boneyê kêfxweşiya xwe diyar kirin ku îsal ne wekî her sal bû û ti bela û qeza çênebûn. والله برو از نوروز التو حمیم ملتی کرد پیروز دکم و ان شاء الله صرف ونی کیف خوشی به و از بهیوی ما ملت می در و جوار مرا و ان شاء الله صرف ونی سرساغی به و خوش به و شایی به ان شاء الله. والله عيدي فر خوش بو ملاتي كيف خوش بو عيدي خوش بو فر خوش بو ملات هر کس عائله خوش خورد بر دیلان شد کردن ایش خورد مثلا خورند خورن Bi cil û bergên Kurdî awaz û stranên folklorî Kobaniya Newroz geş kir û her kes daket seyranan û cuda cuda malbat li hev civiyan û govend gerandin. Xelkê Kobanê hêviyên xwe jî anîn ziman got Newroz sembola azadiyê ye û rojên tê de Newroz bibe sembola aştî û aramiyê. والله الحمد لله عيد بسلامتي دارباس بو ججنا قال لي كرد لحر چار پارچه کردستان پیروز دکم و ساق سلامتی دارباس بو تقضا ندان خدا تبلا ندان الحمد لله ام بس به هاتن و ناجي عصره ام که واگر هرنا مالا و پر خوش بو تقضا خدا ندان والله از دخوازم کردستان کی یک به ملت کرد کی یک به Roja 21 Adarê bi şahî û kêfxweşî cejna Newrozê li Kobanê hat pîrozkirin û xelkê Kobanê rojeke xweş derbas kir bi stran û dîlanên Kurdî.
جسر کاش مشترنور دا نوروز 2007 به کیف و شاهی دست پیکر و به دیلان این کردیجی بداوی بود. محمود بالی دنگ امریکا کوبانه. روژا نوروز لهر چر پارچه کردستان با آوایکی پرنگی و به گووندا خاطر پیروز کرد. افجد دیمنین جباجر قامشونه و به هزاران کس هاتن با هف و به جلو برگن کردی افروش پیروز کرد. اف دیمنین هج باجره اقرانه و به طیبتی لوی باجره پیروز کرینا نوروز برنگ و آواز کردی باندور خدانیه به سروی روژا. لباجره کرکوکجه نوروز به بجداربونا کرد عرب ترکمن هاتیه پیروز کرن اف جارا یکمک و آلا کردستان به فرمی لباجره کرکوی هاتیه بلند کرن. اف دیمنین روشالات کردستان مریوانینه و لوی درجه خلکن باجر هاتن بهف و اف روژا طیبت پیروز کرن. تماشاوران دلال نوروز لدروای ولد جی به جاشه که مزن ته پیروز کرد. لبدره لواشنگتن که موانداری جواکی که بچوکا کردان دکه نوروز حتی پیروز کرد. اف دیمن جی نوروز نیویورکی که موان مگاوادی علی گچیمنی بشتار بو کردن کل نیویورک، نیوجرسی و ایالت دن حتی بون دشب نوروز ده دیلان گرفتن و سرساله پیروز کرد. لژاپونیا جی نوروز دو بگرسه که مزن حتی پیروز کردن. گلک بشتروان بکنجین کردی لقاده نوروز آماده بون و کما اربانه جنین کرجی درکتن سردی که دی پیروز باهیه ده گل ژاپونی جی علاقه که گرم جی نوروز را نشانده. هر وها سروک امریکا دونالد ترامپ ایرو داخویانیک به چاپمنی رو بشان و ده داخویانه ده افروجا طیبت یا نوروز پیروز کرد. هنرمند کردیا نودار آینور دوان پنجشنبه بوری با خلات هسته موسیقی یا دریا سپی یا کالج موسیقی برکلی کالج آف موسیک در بازار بوستون بود. اف خواندنگه یک جمع مزنتر خواندنگه هن جهانیه و خلات هسته موسیقی دریا سپین جبو آینور حتی پیشکش کرد. جبو یک جسد من و خلات ابکو آینور و کسی که میناکی و الهام خوندکار نوین موسیقی هاتیه بناف کردن. میشه آینه را پرسکر کو او هنر خا و هستن خا جکو دستینه. تأثیر تابع تأثیر کلتور قوازی مزنبوم هر تم بمره او تشته کی تایبت بمره. اكيدن از گلکی ولاتان کنسرت چبو ان گلکی ملت اوروپی ملت امچوبنی یعنی گلکی ها نای بیرام هنرمند جازی و کلاسیک موسیقی و پاپ راک گاوا کوان گدار دکن او دبیجن yani تو نه بتنی کردی تو yani تشتكي دني يعني فرقي بتاعي يعني او شيء اجد بيجي او دل منه اجي او هسكرني مني ومروتي وهسكرني مني جيانا هسكرني مني كم من از دريكو مزم بوما يعني او تشتكي نزانم يعني ايش نزانم چه بيجم جبويني اما از بدل خا ويني هست از زانم كو تشتك دل من ده او تشتا يعني نجبو خلقك جبو هم خلقك وقت برسی و پرسامه چاواب دکارا موسیقی کردو بگهن اصلا نامنتوی آینور و هدا آخفه اما من اوه يعني از يعني نها هر زمانه که هر کلتوره که باوجه موسیقی لهر للدنيا يك يعني هفتنا نوتا هنا همو جهان بالسروي نوتي موسيقى چهدك بيجبو من يعني موسيقى هنري موسيقى كردي وكلتورة كردي پر كوره يعني او كوكاويني پر كوره او يعني نل لسر فانتازي چبوي يعني او لسر راستي چبوي يعني اگر اوینی راستیه تشتکی راستی بیه کو اوینی چه بیه işte جنگ بویه اوج تشتکی راستیه ایوانا نه به کتاب هاتنه نه به مکتب هاتنه به گوی ملتو به دنگ بیجان هاتنه yani
اوش تشتكي يعني بحافظه بهشاتيه تماشاون هجان اف راپورتنامه داوی یا به هفته بوم و هم هیوی دیکن برنامه بدله به هون دکاری بریاف ایمیل فیسبوک و توییتر نرین خوش مره پاره بکی حتی برنامه هفته به بمن خیر خوش دیده دم باش